Je suis Arnold Nzanzala, correspondant de la radio-télé Congo en Banzangu. Je vous invite à découvrir Kiele Kamunandinga, une émission dédiée à la valorisation de la culture Congo. Bon, kingana kina mumpila muntama yakala ke vo bantu bavuendi vakinzonzi yankaka mpeke kimfwantsoni meka kina kimfwantsoni somona batata ba festival vingana ke sakana kwa kubeni dia mama katika makia papako ingeta yaya. Alors signification inavana ya nene mukutu sidi to kumini kwetu kutu bala bayakala katika kubavwadi aka lusituku mbona kutubeki mwana nkeni lusitu mkaki donc nyina kina kingana kina signification ya nene nkulu ya ndubutanga nkulu bambutiri kwa nkulu nungi ni munkulu volu voto kidi muna kikulu mamu makululu mwena ngampasi mamene. Rejoignez-moi pour un moment de découverte et d'échange. Et ensemble, mettons en lumière la beauté de notre culture.